Qozon, kirmen, quyosh, kulash, qurshaq, kulmak. Onda da k, bunda da k. Selam do'stim. Sen de benim gibi iki türlü ovoz eshitasan ol. Qarali. Qozon, kirmen. Biz senin bilan ko'ngilli alifbo darsida ham bugun bu so'rovga javob toparmiz. E'tibor etsang, bu so'zlar bir turli harfga boshlanadi. K. Amina nega ul ikki turli eshitiladi? Hozir javobini toparmiz. Sen oyu tovushi kabi buyuk qalin o ovozini bilasan. Hem biknishgagina beshik kabi ovozini bilasan. Shulayuq buyuk qalin u ovozi bor, hem bik nazaqatli u ovozi bor. Mina olar yonida k o'zini turlicha tuta. Qalin ovoz bo'lganda u qalinoya, botiraya. Nishka ovozlar bo'lganda u nishkara, yumshara. Sen do'stim k harfini nendek so'zlar bilasan? Aydali jilak jimishlarni esga tushirib ketik. Qoboq, qorbiz, qalin q. Kishir, kabista, yumshoq k. Kishir bilan kabistani nendek janliq osharga yarata? Uzun quloq qo'yan. Aydali qo'yan turida salovatiklarning pik motor jirini tinglab ketik. Sen qo'yan kabi sikirarga unutma. Sen buldurasın, qarali nishik shab bitirib, qo'yan kubikda sikirding. Aydali hozir k harfin yozuvga ko'chamiz. Eng birinchi bosma harf. Qarali, bir toyoq tishi, hammaning ikki miyig'i bor. E'tibor et, o'rtadan tag'in bir siziq ustga minib ketadi, birsi ostga tushib ketadi. Mana shulay, diris. Hozir aydali yozma harfni yozib qaraylik. Ulda do'lqin bek motor. Boshlaymizmi? Boshda bir kichkinagina irg'oq ustga minib, ul ostga tushib ketadi. Kichkinagina do'lqin yosiy ham ustga minib ketadi, tag'in o'zining irg'og'ini tushirib qo'yadi. Aminatagi ikkinchi miyiq ostda. Aydali, o'rtadan boshlaymiz-da, tag'in bir do'lqin yasab qo'yamiz. Afarin do'stim, sen buldurasың. Mana shulay bizning k ikki turli bo'lirga yarata. Qalin ham nishka. Aydali, Robert Abimingnulinning Qozonim shi'irini o'qib ketik. Kreml, qozon suv, qoban. Ko'klarga oshgan qozon. Tibaligan qorashibiz, go'zal qozonga taban. Menga sening bilan shunday ko'ngilli, qiziq bo'ldi. Hozir do'stim, kuchtanash. Ko'rishganga qadar sog' bo'l. Ko'belaklar, keligiz. O, ordim. Etiga şoltars demeli. Alo, eti. Ya o kızım.
Қошан қойтасың? 2 сағаттан мен ішті әлі ошарға алып қайтырмын, кибітке кірем. Ярар. Әти 2 сағаттан қойтам. Ошарға кетіртем әлі. Alo? İstemezsiniz? Bana kартошка фри, пицца, компот. Yarar. Koya, uzak yediler. Fıldırdım öyle. Alo? Oho, şulaysiz. Hoş geldin. Veren giderim başlayayım hele. Baktım. Nam. О, пицца! Ух ты! Компот. Там evet bu. Kızım, selam. Ben Selam. kayıttım. Oo, nerseler hoşuyorsun sen? Pizza. Pizza. Koya temli mi? Imında beren güler yota. Kızım, bu bir kiytirtilgen pizza. Berengisini koşurup koygan. Kızım, bular bir balalarga zararlı. Koya, kompotu da kibitniki mi? Kızım, bular bir bütünüsü de zararlı. Bularını balalarga oşarga yoramay. Ne yoramasın düktemli bit. Temlilikке temlidir de, lekin bik foydasız. Bularning bütünüsünü oşasan kızım, eşin ağırtırga mümkün. Мен сеңа кибіттен бірәсін келсе, бик тәмлі файдалы ризықтарын алып қайттым. Ненде? Қазір көрсетем, бұлар білен сау бұлашып тұрамыз. Фокус. Ағалай мағалай. Міне, Рахимит, қоймақ қура желегі қорылған кешір. Бір деген ис кеткеш тәмлі һәм файдалы ризықлар. Рахимит. Мен оны ошаймын. Негерде қойттым, сын қойдан дедің бе? Қызым, файдалы желек жемішлер ошасаң, көзің әйбәт көре, аяқ құлларың тоза сау, сүйеклерің нық бұла. Әне, қоян кебек секіріп тәйірі алырсың. Қоян кебек? Қызым, әсің қоян кебек секіре білесің бі? Білем. Әйде көрсет әлі. Екі. Достлар, әйдәгіз біргелеп қоян кебек секіреміз. Мына кешірді уақытында көп ашамағанмын. Нешек құллар? Бұлай ма? Әйе. Үстелі ұзарға керек, секіріп әйде. Достым, қайсы қыз бейгірі секірді? Әтті көрсетінді тұғыннесі олдым. Кел көрсетем. Мұнамысы қура желеді. Біттемлі. Мәні? Пицца шау отырғанша. Е, нешек? Тәмі. Мұнамысы қорылған. Қызым әйді міне, қура желегі білен қорылғанына қой әлі. Біраз суыда түрсін. Қура желегі білен қорылған. Қазір білесің не сөйлем бұтыйбыз? Жоқ, шайрам. Қоймақ білен. Ау тәмі ұлашақ ма? Қымна қайр ашап қарасың.
Нәрсәгә ашаган? Йогурткай ма? Ай, мин ашап бетерәм аша. Yok. Ярар, мә. Тәмле булсын. Рәхмәт. Монда нәрсәләр булды? Кура җиләк. Монсы? Карлы. Карлыган. Дөрес. Һәм без аларны нәрсә белән бутадык? Коймак белән. Дөрес. Ә кишер күзгә файдалы, шулаймы? Әйе. Кара, бу сүзләр, җиләк, җимешләр бөтенесе дә К хәрфенә башланды. Ә син К хәрфенең нинди икән беләсеңме? Күрсәтимме соң? Әйе. Мин монда. Исәнмесез? Ашларыгыз тәмле булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Ати коралы К хәрефе бүтән хәрефләрдә ошамаган. Башка хәрефләр кебек түгел. Күзлектә кидән китапта тоткан. Әлбәттә охшамаган. Чөнки татар телендә бик күп сүзләр миннән башлана. Мин фәннәр кандидаты. Бигрәк күп шул. Кайма, карлыган, кура җиләк, кишер, кабак, када, калак, катырка, кыймак, кыйма, кояш. Күлмәк, күбәләк, казан, күңеле алива. Әфәрин, bir бишне. К хәрефе. Без сиңа башланган сүзләрне саный-саный арып биттек хәтта. Әйе. Әфәрин, бик күп сүзләр беләсез. Мин бик шат. Рәхмәт. Безне караучылар да шулай күп беләләрме икән? Хәзер яныгызга киләм. Тикшереп карыйм. Дуслар, бүген тәмле итеп ашадык та яңа сүзләр өйрәндек. Миңа? Юк, миңа. Юк, миңа. Юк, миңа. Ярар, миңа кишер дә бара. Күзем әйбәтрәк күрә башлар. Инде ошмеле кишер. Ма? Тәмлеме? Дуслар, безгә лайклар куегыз, безнең каналга язылыгыз. Бу пиццаны кашып ашасам да була миңа. Миңа да ошмеле. Әйт.